uria wari MCA wa Kangeta Romano MWITO na arutite mukana kiri munini wa gavana MUTUMA NTHIGURU na kumukania kuthikiriria MCA KWOROTWA Maria makumugwata mbaru akimwiraga kama kamuthiria giciaca ari mwira thome ngerekano na anini ma gavana kaunti-ini ta Tharaka Nithi na Murang'a akiugaga makwambiriria kurua na anini mao nirio mathirire giciaca na kagitani okau umwe wa Maria meumiritie kugwatira banene MUTUMA NTHIGURU niwe Franklin KARUTI na urete CS LINTURI kwithirwa akiririkana ari na iranduria Meru ria gwikara nthi na gavana KWIRA Mwangaza kiregeria ria gucwira ntaira kucanio iria iri bogatagati kawe na munini wawe Muthiru Muriuki atwambiririe na ino Rukuu ndaibua mheshimiwa mwe oitwa ZK akiwa inimbura gabuts ira sietake okolea Ujude MCO gatena Kangeta na Romano MWITO achiumiritina ne kwithwa kimereria MCO KWOROTWA no ZK ne kira kwa kumuthumbia na kuwa na ikandarathi kwa na mandibuti kimubango jwangano jokorea undubira gwatiuma ndenda kwira mheshimiwa ZK bate mislead antu ba Meru no ntu ibo bakweria ku mislead antu na program ira gavana ethera niyo kolea na clarify te maingeti program ethirikari i program yethera ina kinya donors babainge na ti gabuts yakiya ya na kwaya na wakinya miringeti kwaya na wa matresi kwa ntona mabati yakiya yanwa neta kinya kathomithiana imbo na ng'ombe ikinenkanirwa so mantu ya kwaria ia kweria ku mislead antu kana ku divert attention yantu no nto Romano mbumite embe inkweria kwira antu ba Meru ma amno bubu Romano MWITO thakira munini wa gavana uju kumanya mantu jago tana mbere na county ya Meru nambere mheshimiwa MUTUMA antu baba ito ZK ibo bamwe baraba kama tete kabuyu kakwethia Meru na no ka obathikiria na ibo bo mislead na ibo bo tuma aumba wita kithakene na endelea bo akaura buru abati kumenya example irio nyingi ta mwethira mheshimiwa muthomi njuki na kagwima enderie kuura muthomi njuki eta acieri nya kwa gavana itingari ne thai kagwima inari kwari na gavana wa Kirinyaga Waiguru na deputy oyo wetwa Ndabiri ererie kurwa na deputy na scenario ya Waiguru ni omwa scenario ye Meru thai no nto MCAs benda ku impeach Waiguru bare mo mu impeach bacoka bawatanira Ndambiri acoka nyuma kweria ku impeach thia Waiguru ringi ura MUTUMA akumislindwa ne antu bangienda acoka nyuma ku impeach thia KWIRA bare mo ikuwatanira na Ndambiri araura thai Waiguru in governor so mheshimiwa MUTUMA deputy governor uretikiria ku mislindo iba ZK na ZK bora tukomea ZK ikande njara ya kathuri murungi ura senator so ZK bai ku mislead bwana MUTUMA no wati kumenya katibe ura yuwete we deputy governor power era umba kuongelwa other than kwithira we deputy governor no gavana umbo kunenkera power na ni mantu ja tumenya minister Mithiga Linturi kwa kethwa kijatonyera na musiasa KARUTI augite bakethwa bakya Linturi kanya nikena gutigira kureta ngotaniro katika ka gavana munini wawe president na confirmire na kanyoka we wengwa ari Embu arawa madam governor wetu kawe mheshimiwa Faith KWIRA Mwangaza atena capacity ya utongeria Meru endri ba mutethia it is the highest time that president au yuri meambo era uire ati mandra mgavana na kwenda utethero ku ngavani tutena thina na nteto iringi ya kuthithia mantu yombo ya thithe kinya Kenya yonde kuokolea na isibobo ya pio but matters governance ya urite KWIRA euro na nthi kune tukuromba CS wetu bwana Mithiga Linturi kanyene kau oye nikenda tutethia Meru no ntwara Meru yitirite boya te antu banyambene akibakurira antu bonthe bakurira ana baraba kubutwa kiolela olela te banyambene aki kinya mutano ora butirwo Saudi wa bure bwana Kimathi aumite rutero imenti antu babange baraba kudhalilishwa na kuonyo madharau then county government of Meru ni antu bonthe across all the constituencies na kile Meru county yetu yonde nkiripotera Weru TV Muthiru Muriuki.